Okutandika n'esandeegi abahagizi ba General Muhoozi batwire nibacenjanira aha mikutu ya interneti bwanyuma yo kureba amakuru go kukora emikoro ya General Muhoozi omu kyanga kya Burengero Izooba. Abatwire nibarondera General Muhoozi obushagiki batine kibarukumanya. Ubwo bukoro bwinshi nabwo buriyo no bututera. Buri mukoro tukorera mu ishobi. Tugira n'ibindi biturakore. Konga kuba tuorganize. Twagiye korera nutumanyana n'isho bayitwagira kimwe. Eki kitumira omugambirizi wa MK Movement Honorable David Kabanda okuhandika ekihandiko arikushoborera okw'emikoro egi etari y'akakiiko ka MK Movement okureka neya barambarugare nk'omuntu buntu. Confusion ebireho akahazaho nk'ekishani cyo kworeka mu groups zona zikagitwa n'obukiiko bwa tori ngobona ni balance yatimbu zona je na kwiva mu twagira twita tukabuze ubuso region zezi kubagire kuzayo kababa manyise ankore kumwagire kwija na program ya kabare kamutara manyise buri muntu batekateka turwana tende abar kugera ngo tubar kumanyekero kwisubera kandi nikimanyi babanzi nintekateka ngo twaturi abo kugendaje ikintu ekyo baramuna abandi abar kushitama akakika kaseki bagira urukikorwaho naho bakitebekanze. Abahagizi ba General Muhoozi okurwa mu districts 13 za Ankore nibashaba Dr. Barambarugare okutaho obukiiko nebi nabyona ebiturano birondera General Muhoozi obushagiki okugira ngo bakagira irakarumwe. Tushabura gahari ateye ayije mu Western region ataka kuzira mukoro atumanyise atugite hamwe twena tube hamwe kubikora tweza tubuze mutu y'abantu ikora washara mungu tarho muntu kuruga Kampala akija kwembaga umuri Mbarara akareta umuteki akareta wa boda boda akareta wa decoration azifu ankore tari abateki. Orukiiko ruruhingwize okuhandikira General Muhoozi bari kumushaba okwashitama n'akakiiko aka national okumaraho okwetumbwita kwabo. Ndi Michael Tumwakire abwa TV West Agacencwire.